Дени кенен тұрабыт. Данилова Людмила Афанасьевна сери кемен оғыто. Мен орыйыр қарыстабаныгар. Оғынну күтіе соғастақтық, үдеден астық, ұтықтаныр ветеран врач-пыт. Кені терапия врач-ыды. Ити тазбалы хаманна хамда кирерігер 6-шы койкалар терапевтическое отделение бары. Ол ахындыгы бұл Людмила Афанасьевна заведующая еді. Onun kini ezgah ırhaqtары әмтән, bütün oryon mayarı kini bulbakka nehidektekten kirer ırhaqtары barıtın әмтәn, ütüemden bihini John Mahtalın, Uvastabının ılığın ılbıda. Ezgah ırhaq әмтәn ataqtары gartır oldu.